Ngiyajabula ukukulethela singwa sekuphila futhi ngiyabonga ukuthi nawe bowungadinika sikhathi sekuthi ulalele nje umcabango lo liqiniso lelivela kuNkulunkulu esikhathini lokuso esimeni sakho encwadzini yaNumeri sahluko 13 kusuka kuvesi 30. Caleb wababinzisa bonke bantfu embe kwaMosi. Wakhuluma wathi, asikhuphuke siyewulidla lelive ngobe vele singakhona kulincoba. Verse 31. Kodwa lamadoda labenyuke naye akhuluma athi, singeke sikhone kulwa nalabantfu, baqinile kunathi. Ngako basakata umbiko lomubi esiveni sema-Israyeli ngalelive bebayawulihlola. Bakhuluma bathi, lelive lesilitsabulile kulo silihlola lilive lelidla bantfu labahlala kulo ngemanga lawo. Mangabe sitha sesisemsebentini, sonke sikhatsi kutawukwanza emanga. Bonke labantu lesibabonile kulo badze kakhulu. Size sabona ngisho nemanifili, emadodzana Anaki, layintalelwane yemanifilo. Sitibone singangetintsetse kubo, nabo futhi basibona singangato. Azange sebabatshele kutsi ningangetintsetse. Emanga ayahemisana, acabangisana lokungekho, lokungasilo liciniso. Mawuchubekela kusahluko 14 khona la kuNumeri verse 1 na 2 kubo lobo busuku bonke bantu bakhihla lesikhulu sililo. Onke ema-Israyeli asola boMosi na-Aroni athi kubo, kube samane safela eGibhitha noma ehlane. Mangabe sitha sinesandla sekuletha i-confusion kudideka, sitawukwanzisa emanga, kutawuba khona kusolana, kusola bantfu. Nanawe, mangabe nje uyati ukuthi hayi usecinisweni la Nkulunkulu, usendleleni khona lewumele ukwende, lokuseluhlelweni lwaNkulunkulu, emanga atawukwanza lacondzene nawe, lokungasilo liciniso kusolwa. BoMose basolwa. Kulobo busuku bantu bakhihla sililo lesikhulu, kusho ukuthi tindzaba betigijima ebusuku. Bantfu baze bathi bamba letindzaba letingemanga, bacala bakhala. Kepha loku lengifuna ukunake kutsi sonke sikhatsi mabakhuluma labantfu, Joshua na Caleb bababinzisa. Fundza kubinzisa imisindo lengasilo liciniso. Suka emithonjeni yetindzaba lengemanga. Fundza kuvala timpompi letitindzaba letingasilo liciniso. Ngoba mawanzisa emanga endlebeni yakho, kwanza kwesaba. Makwanza kwesaba, sitha sithola litfuba. Joshua na Caleb babone bantfu labafana nako, same people, kepha banembiko longafanani. Joshua na Caleb bathi asambeni sitawukhona. Laba babone same people bathi angeke sikhone. Sitha uma ngabe siconze kukukhinyabeta sitakutshela ukuthi utawufa. Phakamisa umsindvo wekuphila ngoba noma ngabe utawuphila li-hour linye utabe uphilile. Noma ngabe utawuphila umnyaka munye utabe uphilile. Sitha sitawukwanzisa kwesaba kube ngazuthi lokufa lokwehluleka seyintfo lenkulu kakhulu. Kani uNkulunkulu ukuphila esikhatsi sekuphila. Ubinzisa ngani umsindo loba sengcondweni yakho ngoba siyabeva bathi ayu
nathi sitibone sitinzethe. Fundza liqiniso laNkulunkulu, bindzisa ngeliqiniso ngembiko lovela ezulwini ngalokwentiwe nguJesu. Njengekuthi nje kubaseKolose 2:14 na-15 wesula incwadi yemacala ethu. Mangabe uyeva kumbe sewucabanga tono takho ukuthi ubanjwe ngito sewuvuna lokutshalile, nali liqiniso. Jesu wesula incwadi yemacala akho. Awasabalelwa kuwe. Wayibethela leyo ncwadi esiphambanweni. Mangabe sitha ubona ngazuthi siyanhlama sitha ngiso lesitawugcina, khumbula khona lapho lithi babusi nalabanemandla wabemuka tikhali, wabathela ngelihlazo ebaleni abehlula ngaso siphambano. Jesu wakho wakuncobela, nawe usendleleni yekuncoba. Fundza kubindzisa imisindo lengasilo liqiniso laNkulunkulu ngekwati liqiniso lasezulwini. Amen.